nuko dusiga amateka. Sometimes what we aspire, dusiga ubuhamya. we need to live the testimony. Uwumvise n'ibyacu tutakiriho, if they hear about you when you are not around, akifuza kuzahagarara mu birindiro twarimo. they will desire to be like you when you are still alive. Akifuza amavuta yacu tutakiriho. That they may desire the anointing even when we are not still here. Niyo mpamvu tuvuga ba Dawidi. That's why we talk about David, ba Ibrahim, Abraham, ba Isaka na ba Isaac and Jacob. babaye abantu b'Imana bahagarara nabo Imana irabashyigikira, amazina yabo yaracyanditswe turacyasoma. They are men of imbaraga nk'iza Dawidi who stood in their time, and today we are still talking about them. umwe gusenga nka Daniel, And we talk about the prayer of Daniel, kandi niringira Imana nka Saduraka na Meshaki na Abednego. and talk about Meshach, Abednego, and Shadrach. Hari abagabo basize amateka. There are men who left history. Turabifuriza kugira amateka. We want to you to live the legacy, ntibirangire ku mavuta gusa, not ending on the anointing. imirimo mukora, The works you do, imirimo mugiye gukora, what you're about to do, imirimo muzakora, and what you will do, n'igihe muzamutakiriho, even when you are still not still here. iyo cyengeri iryo tara rizahore ryaka, Let that light continue to iyo shine. mpumuro izahoreho, Let that legacy continue, muzabe basekuruza abanyirakuruza bo kwizera. and we shall be grandfathers. Yesu ashimwe cyane. May the Lord be praised. Mahoro y'Imana nabe muri mwe. May the peace of God be upon you. Dushimye Imana uyu mwanya mwiza, We are grateful this time. kandi umwanya w'umugisha. It's a time of blessing. Ngira ngo kuba turi hano ni umugambi w'Imana. Being here is a plan of God. Kandi Imana yabigambiriye kera kugira ngo uyu munsi ubeho. And God prepared it before time that we may be here this time. By'umwihariko rero ngira ngo batwakiriye twese mu nzego zinyuranye. I know everybody has been welcomed in his different capacity. Kandi turi hano kugira ngo duheshe umugisha abakozi b'Imana. We are here to bless servants of God, ndetse binjiza amavuta bagomba gukoreramo. that we may usher them in the anointing of the calling of God upon their lives. Mushumba Francis uyoboye itorero, Pastor Francis, who is leading this church, ndetse n'umufasha we and his wife Janet, ndetse n'abandi bakozi b'Imana barubanuwe kugira ngo babafashe iki kivi uyu murimo, and all the servants of God that has been separated to support you in this work, ndetse n'ubuyobozi bwose bw'itorero turabashimiye. Imana ibahe umugisha. and all the leaders of the church, we thank you very much. Bashumba bakozi b'Imana, Pastors, umurimo, leaders, Imana ibahe umugisha cyane. may the Lord bless you. Ariko ndagira ngo mbere cyo twazanye nazanye na Reverend Wibasira Vincent. I came with the Reverend Basuhuze. Sinuzi. Nazanye n'abadiyakoni bashobora kuba barimo hano. I came with ushers. Bahaguruka bakabasuhuza. You can stand on your feet. Barimo baratunganya ibikenewe kugira they are preparing the garments. Muri make ngira ngo murabizi ndi umushumba w'itorero Bethesda Holy Church. I'm a pastor of Bethesda Church. Kandi natwe umurimo w'Imana umwamara dushoboje. And God is giving us grace to continue the work. Ndagira ngo uyu mwanya mwiza, in this wonderful time, tubikore mu buryo bukurikira. We are going to follow the program. Ari buze kubaho umuhango wo gusengera. We shall have a ceremony of ordaining and praying for the leaders. Reverend Francis tukamusengera mu rwego rwo kuba bishop, mushumba w'abandi bashumba. Reverend Francis is going to be anointed as a bishop to oversee other pastors. Hanyuma rero kuko amavuta atemba ava ku mutwe amanuka ku misozo y'imyambaro. But as you know, the anointing flows from the head to the feet. Naho turatumohereje ubwo butwari bwo gusengera abandi bashumba bagiye gukora munsi y'amavuta. By doing that, we will be giving him the authority to pray for the rest of the pastors. Buri muntu wese rero agira amavuta akoreramo munsi y'ayo mavuta yari yose, ariko buri muntu wese afite amavuta akoreramo. So everybody has to serve under the covering of the anointing. Rero turashimira ko uyu munsi Imana iwuduhaye kandi
ije kubigenza neza nk'uko biteguye. The Lord has done good to us and is going to do more than we expected. Aribyo turi bubanze tutarambara imyambaro y'igikorwa nyamukuru. So before we put on the garments for the ceremony, dusoma ijambo ry'Imana rito. Let's read a short word. Nubwo ijambo ry'Imana ritaba rito ariko turavugaho rito muri menshi Imana yaduhaye. We're going to just read short word, though the word of God is never short. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa mbere ibice 13. First Timothy chapter 3. Ndagira ngo bampere microphone Reverend Yosira dufatikanye umugisha. Somebody is going to read for us. Timoteyo wa mbere ibice 3 duhere ku murongo wa mbere tugere hepfo kuri 1 Timothy chapter 3 from verse 1. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo aba umugwaneza utarwana, atari umukunzi w'impiya, utegeka neza mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba umuntu uhindutse mu Kristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Imana ishimwe cyane. Praise be to z'ubuyobozi. In all the categories of leadership, cyangwa se inshingano zose nk'uko zinyurana mu buryo bw'abantu n'imikorere yabo mu nzego zinyuranye, as responsibilities are shared in different leadership, buri rwego rwose rugira amahame cyangwa se amabwiriza. Every category, every level has principles, ndetse n'inshingano zikwiye kubahirizwa zikanuzuzwa, responsibilities that has to be fulfilled. dutangiye ijambo ry'Imana tubwira ngo iri jambo ni iryo kwizerwa. We began by saying that this word is trustworthy. ngo umuntu nashaka umwepiskopi cyangwa se umukozi Imana mu rwego rumwe n'urundi ngaza aba yifuje umurimo mwiza. That he who wants to be a bishop or a pastor, he has desired a good work. ni umurimo mwiza. It's a good work. kuba umwepiskopi cyangwa se kuba umushumba, to be a pastor or a bishop, cyangwa se ndetse kuba n'umudiyakoni kuko izi nshingano ziba zimureba, or to be a deacon. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwiye ngo The Bible says uyu muntu ntabwo ari gupfa kumutoragura mu nzu ya kumutoranya ngo uzumuzana umuhereza izi nshingano. this person has not to be picked on the street, hari ibintu agomba kuba yujuje, but he has some conditions to fulfill kugira ngo yinjire muri izi nshingano, that he may enter into these responsibilities. Bibiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo icyambere agomba kuba ari inyangamugayo. First of all, he has to be a man of integrity. Ari inyangamugayo mu bantu, integrity among his people, mu byo avuga, in his speech, no mu byo akora, in what he does. ari inyangamugayo. He has to be a man of integrity. Cya kabiri, secondly, agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. he has to be husband of one wife. ngira ngo na leta yacu ntabwo yemera polygamy, ntabwo yemera umugabo umwe gutunga abagore benshi. Even our government does not allow polygamy. Bibiliya rero ivuga yuko umugabo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe, that he has to be a husband of one wife. kandi akaba ari umuntu udakunda ibisindisha. He doesn't have to be drunkard. Ibisindisha kenshi iyo tunabivuze tugarukira ku kantu gato tukavuga ngo ni ukunywa inzoga. When we talk of being drunk, we just limited to wine. Ariko ntago ari aho gusa. It's not only that. Hari ibisindisha biba mu isi. There are some things that make us drunk in the world. Burya n'amagambo menshi arasindisha. Even many words can make you drunk. Bigatuma umuntu atakontrole ibyo agomba kuvuga nta kwihugarukira. And you lose your control and you don't have limits in your words. Ariko tugarutse vuba kubijyanye n'inshingano, agomba kuba ari umushumba nyine utanywa ibisindisha. This leader has not to be drunkard. Kandi wirinda.
who is self-controlled akirinda muri byose in everything. kandi koko uwirinda yirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma agira umugayo. When you have self-control, you'll control yourself that you may not do something that is not worthy. cyangwa se akirinda icyatuma inshingano ze zibangamirwa. You protect yourself from being disturbed or disrupted by your responsibilities, akagaragara nk'utujuje inshingano ze cyangwa se nk'utazegazemo neza, so that you may look as if you don't know your responsibility. agomba kuba ari umuntu ufite gahunda. Nimba nasubira muri ya magambo twagiye dusoma, You must be a man, a woman of program ugira gahunda mu byo akora byose. in everything you do. Burya iyo ugiye kuba umuyobozi kandi w'icyitegererezo, If you want to be a leader of example, ugomba kuba ari uwigirwaho, ugomba kuba umuntu ureberwaho. people have to learn from you. Kugira gahunda rero muri gahunda zose ni byiza cyane. To be programmed in every plan you have, it's good. Bigira tubira ngo kandi agomba kuba ari umuntu ukunda gucumbikira abashyitsi. He has to be a man who has hospitality in his house, Gucumbikira abashyitsi. inviting visitors in your house. Umugabo umwe yakiriye abagabo batatu. You know, one man of God in the Bible, he welcomed 3 men in his house. Bamusigira isezerano ryiza ry'amahoro rimukura igisuzuguriro. And they left him with a good promise that took away the reproach he had. Abrahamu yakiriye abagabo batatu mu mafu ya ni munsi. Abraham invited three men in his house. Wicaye munsi y'igiti cy'umwera. He was seated under the tree. Arabakira neza aranabafungurira. He welcomed them and fed them and gave them food. Ngo bamaze kugubwa neza bamuvugaho ijambo kuko bari bamaze kumenya ibyaha. After they have eaten, they spoke a good word in their life. Bamuha isezerano ryo kuzabyara rero umwana w'umuhungu witwa Isaka. They gave him a promise of having a son called Isaac. Kwakira abashyitsi ni byiza. Inviting visitors is a good thing. Ndagira ngo mbwire abakozi b'Imana, I want to tell all servants of God who are here. uyu murimo ni umurimo ufite ibyo tugomba kuzuza byanga bikunda, ariko nabyo bikatuzanira umugisha. This work is not just doing it. We have to have conditions that we need to fulfill, and then we are blessed. Ikindi twumvise ngo uyu ntakwiye gupfa gutoranyirizwa cyangwa se kurobanurirwa uyu murimo adafite ubwenge bwo kwigisha. He has to have wisdom to teach. Agomba kuba afite ubwenge buruseho. He has to have wisdom to teach. Kandi koko ntago wayobora bareba uhumye. You cannot lead people when you are blind. Ugomba kuba ubona. You need to be a person who have open eyes kugira ngo ubashe kuyobora abandi. that you may lead others. Agomba kuba rero ari umuntu ufite ubwenge. He must have wisdom to teach. Ari atwe twavuze ibisindisha, ariko hangaho urongera baratubwira ngo kandi agomba kuba atari umunywi wa vino. He doesn't have to be someone who drinks wine. Ko twasomye muri igice cya gatatu here ku murongo wa mbere kujya kuri As we read from verse 1 chapter 3. ngo cyangwa se umunyarukoni. Somebody who's stubborn. Atari umuntu ukunda vino ndetse atari n'umunyarukoni. Somebody who doesn't like wine. Iri jambo ni ijambo ryimbitse ry'Ikinyarwanda. It's a very powerful word. Ariko nk'umunyarukoni ni umuntu unyamushiha uvuga nabi ugira amahane. Somebody who's always a bitter. Bavuga icyiza akakigira ikibi. He always changes good things to bad. Wavuga ijambo akugira ngo aryuve muri sense iri positive akashyira muri negative. He's always negative about everything that is spoken. Agomba kuba rero ari umuntu udakabye ibintu ahubwo woroheje mu mutima. He must be a person who's always positive and very simple. Kugira ngo azabashe kujyana ndetse no kuyobora umukumbi, abakomeye n'aboroheje, abanyembaraga n'abanyantege. That he may be able to lead every category of people, the great and the simple. Agomba kuba kandi atari umukunzi w'impiya. He doesn't have to be a man who loves money. Uyu ni umurimo mwiza. This is a good work Imana ihamagarira abantu bayo. that God calls us to be in. Ikabarabana kuza gukora uyu murimo. And we are separated to do this work. Ariko aya mahage yose ibi byose bishobora kumufataho vuba bikamwangiza. Imana niyo mpamvu yabishyize hano kugira ngo twese tujye tubirebaho nk'abahamagariwe umurimo kugira ngo tubyirinde. All the things we've spoken of, God told us not to be captivated by them, that we may not be slaves of it. Atari umukunzi w'impiya. He doesn't have to be a lover of money. Atari umukunzi w'impiya. A lover of money. Uzi kuba Imana iguhamagaye
ikaguhereza abantu bangana gutya ngo bayobore. Imagine God calls you to lead such a number of people. Ariko mbere yuko ubona ko ukwiye kubamurika imbere y'Imana ari bazima bafite ubugingo buzima. But before of thinking how you have to present them before God when they are blameless, ugatekereza kubakuramo ayo bafite yose kugira ngo bayakuzanire. and you think of obstructing everything they have that they may bring it to you. Ndetse wenda mu Rwanda ntabahari ariko hirya no hino mu isi, Maybe in Rwanda they are not there. hari n'abatareba ku bugingo bwabo bayoboye ahubwo bakareba ku byo batunze. Some leaders don't look unto their souls, but they just see what they possess. Bigatuma babeshyira n'Imana ngo iravuze itavuze. They may even misinterpret the voice of God and say the Lord has spoken when he has not said anything. Kandi birengaje ko hari ijambo rivuga ngo hazavumwa umuntu uvuga ngo Imana yavuze itavuze, uzabona ishyano. Neglecting the word that says that cast is a man who says God has spoken when he has not spoken anything. Amafaranga ni meza turayakunda. Money is good and we love it. Kandi rwose akora umurimo w'Imana, ibyuma bya muzika bikaboneka. Oh, we need money in buying our instruments, musical instruments. Aho dusengera hakaba heza sobanutse. Where we meet, we clean the place and we do it as something that glorifies God. Ariko bigakorwa mu nzira nziza. But it has to be done in a good way. Bitangiza inshingano, bitangiza umuhamagaro, bitangiza amavuta. That it may not spoil the anointing and the calling of God upon your life. Kasomye kandi ugomba kuba ari umugwaneza yoroheje mu mutima. You have to be simple in your heart. Utegeka neza abo mu rugo rwe. Who is able to manage his family. Kandi agomba kuba ari umuntu atari umuntu uhindutse vuba. He doesn't have to be a novice. Hari umuntu umwe yagize kumbwira tumva Bishop reka nkubwiye. Somebody told me, let me tell you, Bishop, barampamagaye barambwira ngo basengere ku pastor, ndabyanga. that they called me to ordain me to be a pastor and I refused. Naravuze nti warakoze. And I said, you did well. Kandi wagize neza. And you did well. Warinze ubugingo bwawe. You kept your soul. Urinda n'uwari ugukwabuje aho hantu yagukuye ngo uza gusengera. And you protected somebody who will come under you. Burya niyo dusengeye abantu, When we pray for people tukabasuka amavuta twabimikiriye umurimo. and we anoint them for the service, Nukuvuga ngo ntago ari ugupfa kubasuka ngo tubitaze tugende, ahubwo no kubakurikirana kugira ngo turebe ko ayo mavuta agikora umurimo wayo. we just don't anoint them and then go back and leave them. We have to follow them and see whether they are working faithfully in that anointing. Ndamubwira nti rero warinze ubugingo bwawe. And I said, you protected your soul. Wari umuntu utazi iyo biva niyo bijya. You never knew anything about ministry. Ko yarambwira ati nari maze amezi 2 ninjiye mu rusengero. Because he told me he had spent only 2 months in the church. Barebye igihagararo cyanjye batukwiye kuba pastor. So they saw his stature and said, you deserve to be a pastor. Ndangije ndabireba ndavanga ibintu sinzabishobora. And I said, this responsibility, I will not fulfill it. Nzabyica. I will just destroy everything. Nanjye niyangize. And I'll also destroy myself. Kandi mbe nanditse izina ribi. And I will just bring a bad record. Ndangije ndakweba. And then I had to quit. Warakoze. And I said, you did well. Warakoze. You did well. Uyu murimo ni mwiza. This work is good. Niko Bibiliya bivuze. That's how the Bible has told us. Ni umurimo w'icyubahiro. It's a work of honor. Ariko But iyo wiyufuje, when you desire it, ari ibintu byo mu mubiri gusa. when you are just having desire in the flesh, Nanjye ndashaka kwitwa. I also want to be ordained. Nanjye ndashaka kuba. I want also to be a leader. Icyubahiro ngomba kukiviviramo nkagihagararamo. I want to enjoy that honor of being a pastor. Ariko Imana itabikwemereye, When God has not allowed it, birangiza. it destroys you. Byangiza we nyirukubyiha, It destroys you because you ordained yourself. ndetse bikangiza n'abo uzashyirwa imbere. It can even destroy those who you are going to lead. Agomba kuba rero ari umuntu utoranijwe kandi urobanuwe He must be n'Imana n'umwuka somebody n'abashumba. separated and called by God. Uyu mwanya tujye gukora uyu murimo At this time, we're going to do this work wo gusengera abakozi b'Imana, tubanurira uyu murimo bagiye gukora muri aya mavuta anyuranye. to pray for the servants of God in different callings. Turabikora kuko umurimo uri hano. We're going to do it because of the work that is here. Iyo Pastor Francis na mufasha evangelist Janet ambwira ati tugahurira nka fresheri cyangwa
kuri rompuwe bati wadusutse aya mavuta ko uyagendera mu modoka ari kuvuga daimoni mwizira ryanyu. We are doing this work because they are here. If they had called me at the roundabout and said, because you have the anointing in your car, please would you anoint us, I would cast out devils. Ariko ahari mu murimo, ahari mu ihema y'ibonaniro, ahangaha hari urutambiro kandi harabera b'Imana. This is a place, an altar. There are priests who are serving from this place. Iyi nzu ntabwo ushaka kuza ngo usange bageze alimentation keretse byananiranye. Urusengero ruvamo hakaza mu rundi. Iyi nzu yashiriweho yerejwe kuyisengeramo no kuyambarizamo Imana. This house has been constructed for one purpose, for people to meet and worship. You'll never find it in another time when it is a supermarket. Ndetse no kuyereza abakozi b'Imana kugira ngo bakore That umurimo. we may pray over the servants of God who come to serve the Lord. Rero impamvu navuze ngo uyu murimo ni mwiza. The reason why I said this work is good. Ndagira twese dusome ijambo ry'Imana muri Timoteyo 2:5 umurongo wa 17. Timoteyo wa mbere 1 Timothy 5 umurongo wa 17. Chapter 5 verse 17. Yeah. Abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Amen. 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 Aha. Umva rero, igituma abantu benshi bagwa mu umworera. The reason why people are falling in the snare. Bibiliya iravuze ngo The Bible says abakuru b'itorero that the leaders of the church batwara neza umurimo. who lead well the work, Batwara neza abo bayoboye. who lead well those Bagomba guhabwa icyubahiro inshuro kabiri. they have to have double honor. Inshuro ebyiri. Double honor. Mana ishimwe. Praise be to God. Ubu abakristo bose baje mu rusengero nta muntu uje utwaje undi Bibiliya. Yitwarira Bibiliya ye buri muntu wese. When all the members come in the church, everyone carries his Bible. Ngo ariko abashumba batorewe guhagarara imbere y'abantu. But the pastors who have been selected to lead others, Barazwi ijoro no gushaka urwuri rw'umukumbi. those who cry day and night for the welfare of the flock, Basenga basoma ijambo ry'Imana ry'ubwenge praying and reading the word of wisdom, kugira ngo babashe kuvuga nk'uko Imana ishaka kuvuga. that they may speak on the behalf of God, Ngo nibubahe kabiri. that they should be honored double Bahabwe icyubahiro kabiri. and given honor in double. Bashumba mugiye guhabwa icyubahiro kabiri. Pastors, you're going to be given double honor. Ndabizi I know ubundi umuntu ahabwa icyubahiro, umuntu ntiyiha icyubahiro. normally a person is given an honor, but you don't have to honor yourself. Iyo ukihaye When you give it to yourself, hari urukuta ugera igihe ukagonga. there is a wall that you have to meet. Ariko iyo uhabwa But if you are given the honor, uragihabwa aho ugeze hose. you are given the honor everywhere you go, Ubyanga ubyemera barakiguha. whether you want it or not, Kuko uri guhabwa icyubahiro. because you deserve to be given the honor. Ariko iyo ukiha, But if you give it to yourself, niyo ugeze ahantu batakumenye, even when you go to a place and they have not recognized you, bisaba kwitambuka. it means you have to present yourself. Hako mundeba nk'abatamenye uje muranzi. Why don't you know me? Don't you know me? Muzi icyo ndico. Don't you know that I've been called? Gende besha. I'm bishop. Nitwe twakumenye. Oh, we had not recognized you. Sorry. Ariko iyo ugeze ahantu usanzwe ufite icyubahiro But ugihabwa. if you got a place when God honored you, Aho wicazwa barahakwereka. where you're supposed to sit, they will take you to that place. Aho unyura barahakwereka. And they will show you where you have to pass. Protocol ikaba yaje. And the protocol is already ready. Nimuce hano. Pass, Nimwicara. sit here. Haleluya. Hallelujah. Ariko wiha icyubahiro. But if you give honor to yourself, Araza akicara ku ntebe ya mbere. he will come and sit in the front chairs. Kubera ko nyine yiha icyo cyubahiro. And because he has given himself the honor, Akora ko atagihawe and because he was not given the honor, yakihaye. he gave it to himself. Bataho ahangaha twahageneye abandi bantu. They will just come and tell him, please, can you leave this seat? It has been reserved for others. Bakwicaza mu bacuranzi. And they will take you to those who play the guitars. And Wihaye ibyo bataguhaye. you gave yourself
something that was not given to you. ariko bakozi b'Imana mugiye guha icyubahiro kabiri muzajya Servants of mwicazwa God, aho you are baberetse. going to be given double honor. Yesu nashimwe cyane. Praise be to God. Iyo ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. That's the Bible. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo twese ko turi hano nk'abakozi b'Imana banyuranye, I want to assure you, all of us as servants of God who are here, so upfa guhabwa icyubahiro gusa, ahubwo ni uguhabwa agaciro bitewe n'ibyo ukora. it's not a matter of being honored, but being honored because of the preciousness and the treasures we've been given to. Usomera ijambo riri muri Yohana Let's- 10:11, John chapter 10, 11, verses 11. ibice 10. Yohana tumubwiza. Ibice 10:11. nije mwungeri mwiza, umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo tari umwungeri bwite, kandi n'intama atarize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitanyagura, kuko ari uw'ibihembo, arahunga ntiyite ku ntama. Amen. Kuko Yesu atangiye vuze ngo Jesus began by saying, ngewe me, ndi umwungeri. I'm the shepherd. Ati kandi umwungeri mwiza And the good shepherd apfira intama ze. dies for his sheep. Turi hano mu cyimbo cya Kristo. We are representing Christ. Kristo nk'uko yapfiriye itorero, As Christ died for the church, agapfira umukumbi w'abera bemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo he bwabo, died for the sheep who believe in Christ Jesus. kandi yabikoze nta gihembo, And he did it without expecting any wage. uretse ko burya nta gikorwa kibaho Imana idaha agaciro ngo ndetse ikigenere n'igihembo. There's nothing we do in the service of God that God does not give reward. Yesu niwe wabyivugiye Jesus has said by himself ati ndi umwungeri mwiza, that I'm the good shepherd, kandi umwungeri mwiza apfira intama ze. and the good shepherd dies for his sheep. Ati kandi uyu mwungeri ari umwungeri w'intama ze atararagira ibihembo. And this good shepherd who does not work for wages, Uwo mwungeri yabonye isega when rije, he sees the wolves coming to eat the sheep, arengera intama, arengera umukumbi kugira ngo abuze isega kwinjira mu mukumbi ngo urishwanyaguze. he defends the sheep that the wolf will not come and eat it. Yesu nashimwe cyane. Praise be to God. Yesu nashimwe. Praise be to Jesus. Niyo mpamvu ababungeri mubona tugiye gusengera kugira ngo bahagare imbere y'umukumbi. That's why you see these pastors that we're going to pray for. Bagiye kuzahura n'ubuzima bunyuranye kugira ngo bajye basenga cyane, baniyirize n'ubusa, bareke ibiryo, bareke kunywa, bari kuri ahantu heza, basengera umukumbi kugira ngo umukumbi ubeho mu rwego rwo kubona urwuri ndetse n'ubuzima. They will meet challenges that will make them to fast and pray, that they may be able to take care of the sheep, and they are going to come out of their comfort zones, leaving their good beds as they pray for the sheep. Kandi ntabwo bagiye kubikora kugira ngo ukwezi gupfe babone amafaranga. They're not going to do it that they may not get wages at the end of the month. Iyo bakorera n'izabahemba. The one they serve is going to reward you. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Nigeze kugira ndi kumwe n'umushumba umwe. One day I was talking with another pastor. Aza guhura n'undi mukozi w'Imana, umupasiteri wakoraga ahandi hantu ku musozi cyangwa se mu kandi karere. He met another minister who was working in a different district. Ariko bose bakorera mu itorero rimwe. They were all serving in one church. Ariko twari kumwe yarakuriye uwo nguwo twahuye. The one I was with was a leader of that one. Arangije amaze ati se mumeze neza? He said, how are you doing? Itorero rirakomeye. How is the church doing? Umupasiteri amusaba ati rimeze neza. The pastor said, we are all good, everything is going on well. Ati yibona agafaranga kiyongereye. When you see being promoted and the salary is increasing, Bona amaturo yazamutse. and you see the offering is increasing, Ati bari meze neza. the church is good. Ariko ntabwo ari byo. But that is not the case. Wakuzura umwuka wera ukavuga indi mishya, ukavuga nk'uko Imana ivuga, mu mufuka nta kirimo. Sometimes you can be full of the Holy Ghost, speak as God speaks, even when the pockets are empty. Kandi Imana ikwemera. And when God confirms that you are his servant, Ntabwo Imana yemera umukristo kuko afite imifuka n'amakonti aremereye. God does not confirm you as a servant because the pocket is heavy. Ntabwo itorero ryemerwa ngo rishimwe n'Imana
ari uko ryaparitse imodoka nyinshi hariya. The church is not confirmed as a church of Christ because we have many cars parking in our background. Ibyo ntaho bihuriye. It's so different. Uretse ko Imana nayo ntago igendesha umurimo idatanze support. God cannot Ibijyanye n'amafaranga. without support because you are doing his vision. Ariko ikigambiriwe se amafaranga menshi ngo tumenye ngo itorero riguwe neza riramaho. But the main aim of it is not accumulating a lot of money to be confirmed as a church of Christ. Akano yarakavuze tugeze imbere tumaze gutandukana ndavuga ntakagushubije nabi. When we separated, I said he didn't answer you correctly. Wumvise icyo avuze, wumvise ari ukuri? Did you hear what he answered? Do you think that was true? Ati bari ni babandi bakorera ibihembo nyine. He said those are the people who serve because of wages. Ibihembo byabonetse zaba zarwaye suna, zaba zarwaye uburenge, zaba zarwaye zifite inguha ntati. He doesn't care ibihembo byabonetse whether sheep is sick. As long as he gets his salary, the church is good. Ariko umwungeri mwiza nubasha kumenya ko umukumba yoboye nta nguha zifite. But the good shepherd has to examine and see that the sheep has no sickness. Akoze b'Imana dufatanyije umurimo n'abandi bagiye kwinjira muri uyu murimo mwiza duhamagarirwa. Fellow servants of God and these who are going to be ordained today. Umwungeri mwiza akunda umukumbi. The good shepherd loves the sheep. Inka utashituye, inka utahanaguye, inka utakorakoye n'ibyaye ntuyikama. When you don't clean your cows, even when it times to milk it, you never get the milk. Ntabwo ikuzi heza. It doesn't know you. Ariko umwungeri umukumbura mwihumuriza ukamumenya. The shepherd has to be among the flock and the sheep will know him. Ariko ndavuga wenda hirya kure si hano hafi yanyu n'umurimo ntabarimo. Harabazi ko kuba umwungeri mwiza no kwitera parufe ukazebera muri metero 100. Some people need to they think that leading people you have to keep a distance. Kumaraho amavuta. That they may not take away the anointing from you. Gusuzugura. That they may not despise you. Kumenyera. That they may not be familiar with you. Aryo itaza kumenyera nibyara uzaza kwikama uitutse. So if the sheep or the cow is not familiar with you, when it's time to give milk, how are you going to milk it? Ariko Pastor Francis. But Pastor Francis. Nabahamagara kugufasha umurimo uhereye. And those that have been called to help you. Listen. Cyo muhamagara. What you've been called for nukuba bagaragu is to be servants. You have to be servants. Kugira ngo uyikame uyitunganyiriza hirara urayicanira kumva ko kotsi isazi gahunga ukayegera ukayikuyakuya in order to have enough, you have to take care of the cow and take care of it. Hallelujah. Hallelujah. Nyambibona uhuye n'abakristo bacu dusohotse gutya turahanze n'abarevera n'abandi baraza akaguhobera ntakurekura ati yo mana we mana shimwa nkobereye umushumba wanjye haleluya akuzuzu. When we met together as leaders, as flock, they come and bless me and they are happy and they take it as an opportunity to hug kandi uko muhuye akaguhobera kuzuzwa kanezerwa. Every time amavuta abayinjira akuva every time you meet and he hugs you, the anointing is flowing. Ntabwo umuntu azakureba muri metero 100 ngo uvuge ngo amavuta yazamufata ntago azamufata. You can't see somebody from a distance and you think the anointing will catch him. Ariko burya ubu niteye agaparufe cyangwa posona mwegereye gatuka. When we already have a perfume, you feel it. Byonyine ntaswaye mu mwuka rero. So there is no distance. Mu mwuka kugira ngo wambarane n'umuntu uko muhumekera akaguhumekeraho. The connection has to come because you are together, you are breathing the same air. Amavuta nayo abonye ameze nka gripe. The anointing is like flu. When you come close to somebody who has flu, what he has is what goes to you. Praise be to God. I believe New Jerusalem temple, in the New Jerusalem temple, the anointing upon Francis is going to flow. niba yitonda muzitonda. If he's humble, you're going to be kandi
nabo umugaragu muzaca bugufi imbere If he y'Imana n'abantu. becomes a servant, you shall be servant too. Revera arabizi hari uwigeze kuza kudusura Somebody came to visit us ahageze badukorera agashya and they made something new. nasigaye nifata ese uyitwakiriye umuntu And I said, ni ikimanuka uyu muri muhoki which type of person do we welcome? kuko yaraje yinjira asanga twatangiye iteraniro. He came when we had already started the meeting. Agiye no kugenda agenda ntanamusezereye. Even when he went out, he never said bye to me. Kandi amutumiye imbere y'itorero ry'abamama n'abapapa n'abasore n'inkumi beza cyane. When I had invited him publicly before the moms and the fathers and the young people, yaje yambaye inkweto, he came putting on the shoes. agiye kujya ku gatuti bahindura inkweto mu iteraniro azamukana izindi. When he went to the pulpit, he changed the shoes. Mwumva ibyo bintu? Do you hear that? Uzi ko hari wareba n'ibyo umukora agahita avuga ati ubundi ibi ni ibiki? This is, some people can watch what you're doing and they get confused. Ninde wahindura inkweto ageze hano? How many people have changed shoes when you came here? We yaricajwe n'ahantu heza cyane rero byuko. He was sitting there. Bamuhindurira inkweto rwose azamukana izindi. They changed the shoes. Kandi bamutwara bamufasha akaboko. They had to hold his hand. Direct Pastor Janet. Pastor Janet. Ntuzaprotokorwe n'umuhungu gukora protocol agutwaye atya. Don't allow young men to protocol you when they are holding their hand. When your husband, the young man took her hand. She was a lady. Please don't. And then she came and preached and went down. Then she called me. She said, I had visitors at my house. I never escorted her. I was like watching the announcements. Servants of God. One singer sang and sang. Even though I'm not a good singer, I shall humble myself. I shall Hallelujah. I shall be humble. I humble myself when I'm still here. When I'm about to die, everything will be over. Humbling yourself is the beginning of exaltation. Lifting up yourself, it's time for you to fall down. Be humble in your service. That's what I want to tell the servants of God. The next thing we are going to do is to anoint you, but this is the responsibility that you have to. The disciples, you said you want to go, and we're going to be left here. We have a problem. When you are still with us, you are our leader. We look unto you. But you have announced bad news. And we have a problem in our hearts already. When you go, who's going to be our leader? Who's going to be the elder? Jesus looked at them and he saw that they were thinking like men. He said, he who wants to be great must be a servant of others. He must be a servant of others. Now, Pastor Francis and all the pastors that are standing with you, you are going to be given double honor, but you're going to be servants of men. That's how the structure is. Being a servant it also results into glory. Things of God and men is totally different. If you want the glory of God, you be humble and serve others.
nabo gishakaho urakibaha. If you want to be given the honor by your subjects, you need to honor them too. Iyo kibahaye barakikugarurira. If you give them honor, they return the glory to you. Iyo bakoreye baragukorera. When you work for them, they shall work for you. Iyo begereye When barakwegera. you come close to them, they come close to you. Manishimwe cyane. Praise be to God. Nari nturanye n'umugabo igihe kimwe. I was a neighbor to a certain person. Noneho abadamu bacu muri iyo quartier. And our wives in that community. Bavuga ati turi abanyarwanda turi muri society nyarwanda kandi tugomba kubana nk'abanyarwanda umuryango ku wundi tuziranye. And they said we're in the community of Rwandans, we have to know one another as neighbors. Abadamu baratangira bati n'uwabyaye tujye tumuhemba muri quartier twe kuba abanyamwigendaho. And they say if somebody has a baby, we have to go and congratulate her and give out the gifts. Abadamu barabitangira barabikora ubyaye bakamuhemba bakora group yabo y'abamama ariko barangije natwe bayidushyiramo. So the wives began it, they made a group, but they had to include us also to be part of them. Biba ngombwa ko natwe abagabo duhura kugira ngo nyine abadamu be kujya bahura ko twebwe turaho gushya tutaziranye. Finally men had to meet because we never wanted our wives to meet alone. Umunsi wa mbere duhura, the first day we met, hazamo umugabo muri twe. There came a man among us. Ko twarivugaga twabati ngewe nitwa kanaka ntuye hano hepfo kuri nimero zinizi munsi y'umuhanda cyaruguru y'umuhanda. Because we could first introduce ourselves and talk about our address. Turivuga twese. So we began to introduce ourselves. Tuza kugera kuri wa mugabo. So we came to this particular man. Naho uwo mugabo turimo, this man who was among us, ntabwo ari nyiri rugo ahubwo n'umuzamu waho ha. He was not the owner of the house, but he was a gatekeeper of that house. Hanyuma arivuga ati ngere naje mu ngofero ebyiri. He said, I'm now coming in two positions. Tinaje mpagarariye boss yantumye ngo nze muhagararire hagati mu bagabo. He said, I'm representing my boss, representing him among the men of this place. Ati kananjye ndi umugabo naje nk'umugabo nyine mu bagabo. And I'm also come as a head of a family. Ibaze nawe. Tugira ngo uwo munsi gusa. So today we had men. Twateranye nka kane. We met 4 times. Uwo mugabo aza mu ngofero ebyiri buri gihe. And this man could come in 2 positions. Abagabo baratangiye bati mvare ibintu twashyizwemo n'abagore ntabwo twabikunda bizadukundira mu gihe hajemo n'abaje mu ngofero. These things that were been put the women have been programming this by welcoming one person in 2 positions. It's not easy. Uyu mugabo yabikoraga bishaka. He did it with a passion. Yarazi ko ari umuntu uri high. He knew that he was somebody who was in a high muri quartier turimo. He said, in this community we are in, ariko wararenze. But he felt that he was higher. Akohereza umuzamu. He would send a gatekeeper. Imana nayo ni hatari. God is so good. Nta hantu wagera Imana itakumanura. You'll never reach somewhere where God cannot put you down. Nta hantu habi wagera Imana itakuzamura ngo ukure. You cannot be far where God cannot take you from. Urakera rwara araremba. So one day he got sick. Araremba cyane ajya no mu bitaro maramo igihe kirekire. Got sick and he was hospitalized. Umugore wagira ikibazo cyo kubwira muri quartier ko wa muntu yarwaye bitewe n'ukuntu yitwaye. The wife had a problem to tell the neighbors about the illness of her husband. Twamenye ibye no kurwara ko yapfuye. So afterwards he died. Burya rero hari no guhamba agira ngo yikize umunuko. There are some people who want to bury you quickly because he doesn't want to hear the bad smell. Abamuhamba ntibabuze nubwo batajyaga hambira abandi. And because he was not burying others, but of course he had to get somebody to help. Icyo nshaka kuvuga ahangaha. One thing I want to talk about. Mu rupfu rwe nibwo havuzwe byinshi. During his burial, many words were spoken. Ubuhamya burabura. We failed to get one person testifying. Nuvuza akajya sudira nyukumva arimo arasudira rwose. Even those who are trying to speak, they were trying to add words. Ndagira ngo no muri urugendo no muri uyu murimo Imana nziza iduhamagariyemo. I want to assure you that in this call has called you to be. Aho tunyuraniye nabi cyubahiro cyo hasi cyo mwisi. Aspiring for the glory of the world. Nuko dusiga amateka. Sometimes what we aspire, we need to live the testimony. If they hear about you when you are not around, they will desire to be
like you when you are still alive. akifuza amavuta yacu tutakiriho. That they may desire the anointing even when we are not still here. Niyo mpamvu tuvuga ba Dawidi, That's why we talk about David, ba Ibrahim, Abraham, ba Isaka na ba Yakobo. Isaac and Jacob. Babaye abantu b'Imana bahagarara nabo Imana irabashyigikira, amazina yabo yaracyanditswe turacyasoma. They are men of Imbaraga God nk'iza Dawidi. who stood in their time, and today we are still talking about them. Umwe gusenga nka Daniel. And we talk about the prayer of Daniel, Kandi niringira Imana nka Saduraka na Meshaki na Abednego. and talk about Meshach, Abednego, and Shadrach. Hari abagabo basize amateka. They are men who left history. Turabifuriza kugira amateka. We want you to leave the legacy, Ntibirangire ku mavuta gusa. not ending on the anointing. Imirimo mukora, The works you do, imirimo mugiye gukora, what you're about to do, imirimo muzakora, and what you will do, n'igihe muzaba mutakiriho. even when you are still not still here. Iyo cyengere iryo tara rizahore ryaka. Let that light continue to Iyo shine. mpumuro izahoreho. Let that legacy continue, Muzabe basekuruza abanyirakuruza bo kwizera. and we shall be grandfathers of faith. Reka dukomere Imana amashyi. Let's clap for our Lord Jesus. Ayo niyo magambo numvise twaganiraho gusa, ibindi byose ni formality. These words I felt I had to share with you. Iyo uhagaze mu nshingano neza, When you stand correctly in your ukora responsibility, neza, and you do the work as you're supposed to do, wabiguhamagariye araguhemba, the one who called you shall give you reward, n'ubikorera ahora kwifuza, and he's always desiring you. na absence yawe imarika danger. And when you're not there, Iyo udahari hacika igikuba. when you're not around, there is a danger light. Kuko amavuta yawe nyine nta muntu uba uhagazemo, haba vide. Nobody Nta muntu uhari nyine. is standing in the gap. Ariko uzi kuba uhari waba uhari, ntibamenye ko uhari waba utanahari, ntibamenye ko utanahari. We don't have to be people where people will not recognize your presence or when you are not there. Ugomba kuba uw'umumaro. You should be somebody who's profitable. Nshuti bavandimwe bakozi b'Imana, Brethren, servants of God, icyo Imana yaduhamagariye whatever God has called us to be ni uko haba tukagira umumaro, is to be there and be benefit to others. twaba tutagihari bikagaragara ko tudahari, Even when we are absent, the community will recognize it, bakatwibuka, and they will remember us, bakadutekereza, and they will think about us, bakatwibazaho, and they will begin to think about us, kandi bakifuza ko aho hantu haboneka undi muntu and they will desire that somebody will stand in your place umeze nkatwe who tudahari. is like you. Yesu nashimye cyane. Praise be to God. Imana ibahe umugisha. God bless you. Ndagira ngo uyu mwanya mwiza tugiye gukora umuhango. At this time, we're going to make the ceremony. Ngira ngo haraho ateguye tubuze kwambarira umwambaro mwiza, I know they are very to ubashoboze kandi wambika imbaraga z'iburyo enable n'ibumoso. them and equip them with great power. Umwuka wera mwinshi azabona icyo ku buzima bwabo. The anointing and the Holy Spirit will be upon them. Itorero ryose urihira uryago ruriho umugisha, May you enlarge the church and the work, kuko urihaye abashumba beza because you've given them good shepherds, bazabasha kuriragira mu cyanya cy'ubwatsi that they bubisi, may lead them into green pastures, iruhande rw'amazi adasuma. so that they may see your glory. Kandi inkoni bagiye guhabwa That the responsibility that is going to be given to them, izaba inkoni y'umwungeri mwiza it shall be a rod of goodness, itabasha gukomeretsa iyo ziragiye. which will not break the hearts. Urakoze urakarama. Thank you, Lord. Tugushime ku bwa byose, tugukomera amashyi We mu pray izina all rya this Yesu in wacu. Jesus' name. Amen. Amen. Abaririmbyi bagahura Imana ihumure. Reka twongere amashyi menshi umukozi w'Imana, dushimira n'Imana.